constituency ke Japon President Secretary kan cenglok kini rada rong asa katu kadok gawe finance kami nilin dan Tuhan kacesong kadong majolo kadong Singason constituency youth tum kini foundation first foundation day katalon nolong nali tum la pusona program kita thegapon nilia kelo pilo APHLC meeting la pen BJP meeting kache pregla halo nali tum non thegong lo gadi singason ara kato la halo nali tum BJP meeting tum tame Congress meeting tum tame seta pini ason thak meeting nali tum thegong le daji BJP meeting lo BJP meeting lo nali tum hanagi chakha kasar thak komane than kapinram thak penang par ke nali tum arjulong le Congress meeting ka son sena tum thegong di lasi la ke isiang theglo Kini ani tum karbiang long hempre ke long le karbiak kai phat palu bu ke ni kam proxy ke so sei la pusona lam sei tum bha ke dam tang aprang prang na dai tum hanang than pala potsi li tum phan na ka sorsa lam nang than meeting ho tum mane phan ke chok ke jong ki chak phat la bang song lam mune da to thu ta ro lo ke thap na jok se pini ani li tum aron lam ka chini nai hekti nai se tam tum le u le pini ani choma na tum puno naga tum puno michu tum puno hala tum lidar tum hala tum samja tum ke aron alam constitution alam Siksidul alam CRPC alam longle alam la hai alam trading license alam hai alam ke than pensi hala tum ke pini ani asam pen ka cheka ko la pen hala tum than hempre chelong lo la pen hala tum ki chia so tum cheka daksi bang ame than pen sa tum charge up lo la sini tum along le phelang le punon adimak long le punon Nagaland Meghalaya to langnamo bloge itu made limu setai tum pipo sipini ani hala tum cepang bado no dalo hala tum phan ke Japon tum mesana polo lasi nile tum PHLC tum ke pini ladak singa son kali aprangan setame muafian setame nile tum ke la rada phan ka pachini ke khan la halu tum kam de la halu lasi ningkan proxy ke so se anu pak jong sin ali nam de dan dikok polodan ke angru anji kali bodai di angru anji kali ningkan proxy ke so se ka so se no pake nang ya receive tan ke pariuni parsobe lasi nile tum PHLC piniani amhan pathai dapen awareness program cerok padamai arong ki biwara kala halo lapen piniani ka ratum chinilo karbi ngo ratum chinilo piniani ahok alam chini arong alam ka chini ajune se pini fere retin dan PHLC long ratum na ka muthido lasi nitum ke khan kon mo ko nitum ke komane phan ka sorsa komane phan ka pin re laso lam lagi phan gali BJP atum son gali komane phan punun kang tong ta ho lali nitum ke lale tum ke phan gali lasi constitution arong alam se tum phan ji lasi apor ni NOA minute ke tangan po kang pino itu masar kami bulan lasi mapor ni sen raso na khali tum chethana Indian constitution jo se tum chekhani ko tang ke dek ke chari arong alo সংবিধান Indian constitution la jong se chekhani ko tang ke lake itu RDC ni thom chekhan le ta lake idune arong alam saideu la pen ni phana patang ke Indian constitution and the fundamental rights fundamental rights dei fundamental rights duties of our fundamental rights itu mana ini phana patang ko rasi constitution ko tang ke lake depth along ke the nai arong lo lake India ada kacari ji phangke isia rondulu la so ron ateng masi India ada kacari ko non sarkar akon kacari ta constitution ateng masi kacari lo lasi ni non da fundamental rights ni phana pilo la fundamental rights alam ne chathana na fundamental rights tapen fundamental duties ko fundamental rights phangke sarkar atu rata phan ko sona system ke lang ko nai ma kacari ko nai ma laso Roma phansi fundamental rights ko fundamental duties ko dolan fundamental duties ko dolan ke lake article 51A kan lang nama ko dolan fundamental duties kan ko fundamental duties ko dolan ile tu rada tu bharat ada lo ke do aron ko ti aron se claim nang ile tu sarkar ko ta ise aron do mati laso aron ate nang se ile tu claim chot nai dam chot nai lake fundamental duties ko lasi fundamental rights ta yon si chethan nabi pura dimpi yo kenangan lo ada article 12 dan article 35 kan kalau fundamental duties ideal lasi lale chethan nabi pura tang ka lage penang apor ande je posin ni chi he kon si than po article 14
Indian Constitution anding equity Article 14 along toklo equality before the law, right to equality. Arona thing loke ka do kali isipya lo kusipulo dar toklo. Article 14 naning sibi no dei dono to. Indian Constitution Bharat সংবিধান alo Article 14 along toklo right to equality mate equality before the law. Equality pote isibya khanu. আরনকে কাদ্য করে ভান্ডা ইসিবে ভারত সংবিধান আরনকে কাদ্য করে ইন্ডিয়া বে তো পিলা খাই মাকে তো ধরম মাকে তো কাদ্য ভান্ডা ইসিবে মাসে কোদাম দাকা তো রাসি দাদা কে তো কলা হেলো ইন ইকুয়ালিটি বিফোর দ্য ল লং দ্য স্টেট shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. India abdet arlo ke to akhai tumhara a dharom tumhara ke thekere kahai বিহেক চিহেক বাংলা হয় লুটেক হয় লংদেক হয় সেটা আর রং কে ইসি নাগলো তা দই ভান্তা